إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك طريقه إلى يوم الدين وبعد إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هري باو يتي الله سبحانه وتعالى من تيمو باو إنجولي هوري نلا مكو محمد صلى الله عليه وسلم كانكو إنغوري مكو دين e wondiɓe makko ɓen e kala jokkuɗo sunna makko on feewi teewal makko ngal haa ñande joggi diina haray keɗen waɗa yewtere ɗo seeɗa hoore pindi tawhiidi nden yewtere men nden wonoyay e ɗe toɓɓe ɗooɗe ɓe ngattoray ɓangingol ko honɗum woni tawhiidi e ko honɗum woni sirku sikkinen ɗon yewtugol fii ɓural tawhiidi e nambara sirku feñjiten geɓe tawhiidi ɗen feñjitanen kala geɓal tawhiidi nooneeji sirku ko waawata yowitagol e geɓal ngal haray so tawi hawri tan on heƴii waɗen hombugol yewtere nden ɓeyditen ɗon kay piiji seeɗa haray wono hollirɗen noon haray hiɓe gattora ɓangingol ko honɗum woni tawhiide haray ko woni maana tawhiide ko weddingol allahu ka jeyal makko e ka golleeji makko e ka dewal wongol hara kafi daalimo hay e fuska dewal e ka inɗe makko e ka sifaaji makko amma sirku on ko wongol timminaali gootun e ɗiɗooɗe e maana ko woni sirku ko nde jeyaaɗo on waɗanta allahu kafidiiɗo mo o fonni ka jeyal makko e ka golleeji makko ma o kafidamo e goɗɗum ka dewal ma ka inɗe makko ma ka sifaaji makko haray noon wiyetaake il faut on tigi waɗa ɗiɗo fof so on tigi wona sirkoowo si on tigi waɗi geɓum gootun e majji haray on tigi woni sirkoowo hino waawi wonde nde on tigi wona gonɗinɗo hoore ko gonɗini kon hara kadi ko o sirkoowo hono allah subhanahu wa taala daaliri non e o aya ɗoɗe wama yuminu actaruhum billahi illa wa hum musrikun ko ɓuri ɗuɗuɓe maɓɓe kon ɓe gonɗinta si wona hara hoore ko ɓe gonɗini kon hara siɓe woni kadi sirkooɓe haray noon ko honɗum waɗi ha suɓuɗen nde yewtere ɗoɗe hoore fidde tawhiidi ɗen ko tawde ko huunde himmude moƴƴa ko huunde marnde qiima moƴƴa haray hino jeeya e ɓure tawhiidi ɗen ko woni kon ko fii ɗum allahu tagiri en enen banu adama e jinnaaji ɗin allahu subhanahu wa ta'ala imo daali wa ma halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun mi tagaali jinnaaji ɗin e himɓe ɗen si wonaa fi yo ɓe wootinɗinanan dewal sinaa fi yo ɓe rewal haray kadi hino jeeya e ɓure tawhiidi ɗen wongol ko yamiroore tawhiide atii jollugol ka qur'ani ɗum ko allahu daali ɗon ɓe يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله إو آية دولة o inni en enen himɓe ɓen ko onon yo yimɓe wotiɗinane joomi moɗon dewal o taguɗo on o tagi kay ɓe wonɓe ado moɗon fi ɗum ɗon yo newdan on no wuliron mo e mana haray ɓay ko ɗum ɗo ɗe woni yamirore attine ɗen arde fi tawhidi on ko addi ko ella honɗum waɗi ha yamiri en yen rewmo kanko tun o addi ella aran on ko woni kon ko kanko tagi en haray hiɗen andi tageede hino jeeya e nemaji ɓurɗi mawnude ko waɗani en ɓay haray ɗum ɗon ko condition fi ɗiyanimaji luttuɗi tawi hawri on tigi tagaka haray on tigi wawata nakkito ko ɗiyanemaji luttuɗi ko ɗum ɗon woni condition waɗayɗo so tawi hawri o timmi ɗiya condition ji kadi haray ɓeydito ɗonɗe si tawi hawri on tigi tagaka haray on tigi wawata heɓugol ɗiyanemaji luttuɗi ko ɗum o daaliri ɗoɗe wondema
ko yamiri en yerewmo kanko tun ko tawde ko kanko tagi en enen fof enen ɓe fewtiɓe ɗo e ɓe adiɓe en ko wono noon kadi ɓe saatiɓe kadi ɓe o tagi en o ɓeyditi kay nema gooɓe ɗum koko waɗani en kon ka hoɗen ko ɗum o daali allahi jaala lakum l arba firasa o waɗani en leydi ndin weƴƴitandi ko honno woni maana waɗugo leydi ndin weƴƴitandi maana o waɗi condition ji wawa ɗi wonde hara gurdan hino newi hoore leydi ndin no tawa e ɗin condition ji ko woni kon ɓuuɗa ha feƴƴiti wula ha feƴƴiti o waɗi température hawrodirɗo e meɗen ara si tawi hawri jofno ko ɓuri ɗode ɗin wawatano wurgol hoore leydi ndi are jagol ngol warayno en si tawi hawri wudu no ɓuri ɗum ɗode ara en wawatano wurude kadi hoore leydi ndi haray nguleni din tampinayi en ɗum ne kadi hino jeeya e ni'amaji mawɗi ko waɗani en ko woni kon o waɗani en leydi ko waweten wurude ara en woni e alhaali moƴƴuɗo ino woodi kadi ni'amaji bu kadi ko waɗani ka hoore leydi harna ɗum noon de ɓay kadi o waɗani en ka hoɗen o hattali ɗon de o ɗum daali wassama bina'a o waɗi kadi kam ngun kadi kippodi mana o waɗani en ñappodi dow meɗen kono reena en ga e piiji hulɓiniɗi wawayɗi iwrudoɗelen ka kammu eɗen andi no woodi piiji buy wonɗi doggaɗi si hawri alano ko sakkoɗi arayno e wawata no wurdo hoore leydi ndin no wayi andugol misalji seeɗa piiɗin kiiji hino wayi wono o rayonma magnétique ko nangue waɗata eɗen andi hino woodi ko sakkoto ɗum so tawi hawri ɗum hewtayno en ka leydi gaaɗe arayno en wawata no wurgol hoore leydi ndin o ɓeyditi ɗum ɗon kadi e ni'amaji ɗo waɗani en waɗi ha o landi en ye rewmo kanko to subhanahu wa ta'ala ɓe kadi o taggi en o waɗani en leydi ndin ka hoɗen o waɗani en ñappodi kono reenda en ga e piiji waway ɗi e mulugol wawɗi iwrugol bange kammu ngun o hokkori en kadi artike o hokkori en nguure ko wuuriren ka hoore leydi ko ɗum o daali wa anzala min assamai ma'a fa ahraja bihi min athamarati risqan lakum o jippini immorde ka kammu ndiyan o fuɗɗiri sabu majjan jimɗi wona en arsike o waɗani en nemaji heewɗi dey ɓay o keyni kontugol ɗi nemaji ɗo de o sakkitori fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun watan waɗan allahu yeruraji ara hiɗon andi ɗin yeruraji ɗi waɗan ɗon allah ɗi gaynanta on hay fof e ɗi nemaji ɗo de ino jeeya kadi indini e ɓural tawhidi ko woni kon si en daari ka qur'ani ko sifani en fi annabaɓe feƴƴuɓe haray ɓe fof koɓe fuɗɗori yettingol e nelal maɓɓe ngal ko wondema himɓe maɓɓe ɓen ɓe wotininan allahu jawal himo daali kanko subhanahu wa ta'ala fi annabi nuhu walaqad arsalna nuhan ila qawmi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa allah wondema watan rewsi wona allah subhanahu wa ta'ala ko wono noon kadi annabi huudu ko yettinno kanko kadi ko innugol qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh ko wono noon kadi annabi salihu kadi ko yettinno ko siga ɓeɗode ko yettinno kon ko ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh wono noon kadi annabi shuaibu e ɓe luttuɓe annabaɓe ɓen ɓe fof ko ɗum ɗo ɓe atti yettingol allahu himo addi e o aya ɗoɗe ɗon ɗe o indi wondema ala e mofte ko woni li annabajo e muɗum si wona hara ko yamiri ko innugol yoɓe wootini allahu hara ɓe kafidalimo hay fuska dewal wala kadi arsalna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibu tahut o daali kadi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun haray kadi heɓa ƴettugol kadi ka sunna ko holli ɓural tawhidi o ɗin andi fawdo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulno o sahabajo mawɗo Mu'adh bun Jabal yawgol Yaman fi yettingol islam on e maɓɓe o yamirnomo piiji buy kono nulaaɗo makannomo wondema ko attuko yettingol e himɓe Yaman ɓen ko noddugol ɓe e seeritagol alla ilaha illa llahu wa anna muhammadan rasulullah so tawi hawri ɓe jaɓi ɗum ɗon de on tuma ko yamirɗaɗe tottugol julde ma ittugol jagga eko ɓeyrite ɗum ɗon e jeɓe luttuɗe haray kadi heno jeeya ko holli ɓural tawhidi ko woni kon haray
tawhidi on ko sarti fi sellugol dendanangal dewe luttuɗe e jaɓede ɗe ka allahu wonno wondiri noon julde nde sellata ɓaawo laaɓal ko wonno noon kadi dewal wawata sellude so tawi hawringal wonda e finde sellude haray ko honno woni dalil mum on haray ino ɗum woni ka qur'ani wono ko allahu daali ɗon de fa'budillaha mukhlisan lahu ddin rew allah hara ko a laɓɓinan ɗo mo diina o ɓeyditi ɗon de ala faame lillahi ko wodani allah addinul halis ko diina laaɓuka kan ko goɗɗo gollata e dewal hara ñande darngal allahu hino maranimo joddi fi golle ko waɗi kon haray ko golle ɗo waɗi hara himo laaɓi ga e sirku si tawi hawri himo dilli e sirku haray ko waɗi e golle moƴƴi o haray yo andu wondema allahu maranamo joddi e golle ɗon ñande darngal haray simo daali kadi e aya goo wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin ɓe yamiraka si wona yoɓe wotintinnan allahu dewal hara ko ɓe laɓɓinan ɗumo diina ɓe innaka tun ko ɓe yamiraka yoɓe rew allahu ko yoɓe rew allahu hara ko ɓe laɓɓinan ɗumo diina hara ɓe jilla hay fus e dewangal si wona kanko subhanahu wa ta'ala hino jeeya kadi e ɓuure tawhidi ɗen ko woni kon si tawi hawri on tigi heɓali tawhidi haray on tigi kisata e sirku haray noon sirku ko hunde darde nambara moƴƴa allah subhanahu wa ta'ala imo daali e o aya ɗoɗe man kana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saliha wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada on tanƴiniɗo hawroygol e joomi muɗum mana on fellitoɗo ñande goo o maayay o immintinne o landite kuuɗe makko ɗen haray ko yo gollu golle moƴƴe hara kadi o kafi daali e dewal joomi makko ngal hay fus hay e gooto won hollirɗen noon sirku on haray koko wondi e nambara moƴƴa haray sirku on ko kañum woni junubu ɓurɗo mawnude mo allahu woopirte ino mawni ɓuri zina ino mawni ɓuri wujjugol hino mawni ɓuri luutiyankoyaagal e kala piiji kontaaɗi e kabayir haray ko sirku on ɓuri mawnugol piiji ɗon fof ko ɗum allahu himo daali wondema mo maaƴi tuubaali e muɗum haray yaafanoytaako mo e hawri on tigi tuuɓi aɗo mayde haray allahu yaafantomo allahu hino daali inna allaha la yahfiru an yusraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha allahu o yaafotaako si o sirkanama himo yaafo ko woni gaani ɗum wonande omo faalana yaafanade haray kadi sirku on kadi hino jeeya e nambaraji muɗum ko woni kon ko bonnay ɗum golleji moƴƴi on tigi ɗin fof wono hollirɗen noon fi golle moƴƴi ɗen ɗe jaɓe ka allahu subhanahu wa ta'ala ko sarti wongol on tigi kino hisi e sirku allahu himo daali e aya o inni walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin o inni wahinama e maɗa annulaɗe e ɓennulaɓe ado maɗa allahu wondi on laamu ɗon e la in asrakta ko laamu wondore mi wondi si tawi hawri a sirki la yahbatanna amaluka golleji ma moƴƴi ɗin ɗi bonay walla takunanna min alkhasirin a wonoyay jeyaɗo e pertuɓe ɓen e hayruɓe ɓen en yi nulaɗo koko o mari ɓural fof allah ko bakri yewtere nden e makko ko hollugol len wondema hay goto yalta e gayiɗa on ɓay ko nulaɗo ɓuuri moƴƴude e tagge ko makko ngon o wini hay sa hawri ɓurɗo moƴƴude e mon on o sirki haray golle makko ɗen bonay tentini noon enen ɓe ɓattaki on darde ɗon de tawi anden wondema siɗen faala ñande dargal yen nafitorgol e yime moƴƴi ɗin sadakaji ko waɗɗen juldeji jemma ko waɗɗen qiyamul layli ko waɗɗen hajju ko waɗɗen haray koye ngeru hisen e sirku o himo daali kadi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu haba'an manthura min gaddoyay ko ɓe golli e kala golle moƴƴe min waɗa ɗum
nduggu sakitango mana min bonna fi muɗum hara on tigi hutorta hande kay wonno kadi ka suratul an'ami mo konti ɗon de annabaɓe buy o sakituri walaw asaraku la habita anhum ma kanu ya'malun ɓe hawri ɓeɗo ɓe sirkuɗo hoore ko ɓe mari kon darja fof ko allahu haray golleji maɓɓe moƴƴi ɗin ɗi bonayno ino jeeya kadi e nambara sirku ko woni kon haray ɗum noon de haɗay on tigi naatugol aljanna haray sirku on harminanay on tigi aljanna on tigi wona luttowo ka hiide allahu subhanahu wa ta'ala himo daali man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar on sirkanɗo allahu haray allahu harminanimo aljanna on haray werne makko nden ko ka hiite haray noon ɓe toñirayɓe sirkangol allah e heɓoyta wallayɓe renayɓe ɓe ga e leɗɗe allah ɗin ñande darngal hino jeeya kadi e nammaraji sirku on ko woni kon ko hisuɓe e sirku ɓen heɓoyta hoolare ñande darngal allah subhanahu wa ta'ala himo daali alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun en gondimɓe e jillaali wimanaku maɓɓe ngun façon sirku wo e yiiɗoɗe zulmu on himo ari ko o nakira e soggode nafuyu haray ɗum ɗon de kimo nafa huuɓugol ko kala noone e sirku o zulmu ɗo de ko firata ko sirku fof no ka aya on jippino sahabaɓe ɓen ɓe anuno e inni enu laaɗo ko honno wonirta kala wonɗo hara seedali façon e toñangue fof haray on tigi heɓoyta hoolare ma no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam firani ɓe aya on ɓe maaki o zulmu ɗo de ko sirku ɓe maaki on iyaali ko cheikh lukmana yewtuno ɓiɗɗo mukon hari mo waajademo ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim haray o zulmu ɗo de ko mana shirk haray o aya ɗo de sino holli en wondema sen faala heɓugol hoolare ñande dargal haray il faut seeɗen e sirku on haray sen seeɗali e sirku on haray en tawoytaake e hooliɓe ɓe ñande dargal haray hiɗen naatana hollugol geɓe tawhiidi ɗen hara tawhiidi on kino sendito haa geɓe tati ino woodi ko innete kon tawhidu rububiya haray ɗum ɗon de ko gonɗingol woodeede allahu hiɓa wondema himo weddi a golleji makko hiɓa wondema ko kanko woni taguɗo on arsikowo on toppitoto ɗon e piñakuuji ɗin fof ko kanko woni wurnay ɗon waray ɗon ko kanko woni waɗayɗo kala ko faala ñaawayɗo kala ko faala ala heɓɓitoɗo ñaawore makko nden ala ruttayɗo ñaawore makko nden wongol hara e tabintinanimo jiyal timmungal e piiji ɗin fof imana haray geɗal ɗiɗaɓangal koko ɓeyta kon tawhidul uluhiya haray ɗum ɗon de ko weddingol allah ka dewal wongol hara kafindinnaali e allah hay fuska dewal haray noon ko honɗum innete dewal haray dewal hino mooɓi kala ko allahu yiɗi o yarli hino wawi wonde hara ko konguɗi hino wawi wonde hara ko kuuɗe feeñuɗe ma kuuɗe suuɗiɗe haray koyo wonu hara on tigi ko juulanta ko fi allahu tun on tigi ko hooranta ko fi allahu tun on tigi ko noddata ko du'awji muɗum ko allahu tun on tigi ko faabinorta ko allahu tun on tigi ko wallinorta ko allahu tun on tigi firsanta si wona allahu on tigi woolirta si wona allahu e kala ko woni e noone dewal hara ko waɗanta ko fi allahu tun hara o jillata e dewal makko ngal hay fof ko wona allah subhanahu wa ta'ala hara geɓal tataɓangal ko tawhidul asma'i wassifat haray ɗum ɗon de ko weddingol allahu ka inɗe makko e ka sifaji makko o tabintinna ɗeɗen e sifaji ɗin wonode ardiri noon ka qur'ani e ka sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka sunna telluɗo hara o waylaali o kolɗinaali mana hara o ittaali ko allahu tabintinnani hoore muɗum wono allahu himo tabintinani hoore makko juuɗe ɗiɗi hara o ittaali konko allahu tabintinani ɗon hoore muɗum o inna allahu ala juuɗe hara noon on tigi nooninta dey on tigi indita wonde makko ni juuɗe ɗen wayi hara kadi on tigi eɓɓinirta ko
min gayri takyidin wala tamsil alda e nowndingol e ko alda e heɓɓindirgol haray wono tawhid on senditori geɓe tati wono noon kadi shirku on kan kadi imo senditi ha geɓe tati haray ino woodi shirku yowitiiɗo e tawhidu rububiyati on ɗum noon ko wongol hara on tigi tabintinnanaali allahu weddagol ko jeyal makko haray hino woodi mise buyɗo wawete addude fi shirku e rububiya ina jeeya e muɗum shirkugol annasarankoɓe ɓen hoore annabi isa ɓe inna wondema annabi isa ko allahu haray ɗum noon de ko noone e shirku rububiya e haray ko kafindindude annabi isa e allahu ka jeyal makko hino e muɗum kadi shirku firauna yeddunoɗo woodede allahu o waɗi hoore makko kanko tigri allahu hino woodi kadi yimɓe kadi yeddeyɓe wondema taguɗo hino wooda ɓe inna wondema haray aduna on ko ni ɗum ardiri par hasard ɓen noon kadi haray heɓe naati ka shirku rububiya hino jeeya e maɓɓe kadi yoga e suufiyankoɓe feƴƴintinnayɓe alladina yarawna alhulula awil ittihada hara ɓen ɗon ɓe hiɓe waɗi wasi allahu ko esprit ɓe inna wondema esprit on jippoto kamɓe esprit on ɓe wona fi hungotum ɓe inna wondema si ɓe woni on eta ɗon ɓe hara ɓe wawi wowlude haalaji hara sa nani hara ko haalaji waɗay ɗiɗi keseeɗo ɗen noon kadi haray hiɓe naati shirku rububiya haray hino jeeya kadi e nde fedde ɗo ɗum hatuɓe ka shirku rububiya rewayɓe kaɓuruji haray hiɓe fiɓa wondema allahu hino waɗani geɓal e jeeyal makko ngal waliyaɓe makko ɗen hino fillitade e tageefo ngon waɗa piiji goo hara noon ko piiji ɗi allahu hertuni hina wondema ɓen koɓe ɓutubu ɗum noon kadi haray hino jeeya ka shirku rububiya hino jeeya e mum kadi ɓe yahayɓe e kaɓuruji waliyaɓe ma annabaɓe ɓe inna wondema ɓen hino wawi ɓe hokkugol wono ɓiɓɓe ma ittana ɓe sunnuji ma huntana ɓe haajuji ma sellinana ɓe dawnuɓe haray ɗum noon kadi hino jeeya ka shirku rububiya haray hino jeeya kadi ka shirku rububiya wono ɓe wattotoɓe teɓenwol ma garawol hara eɓe inni wondema ɗum ɗon ɗe renayɓe ga e balawuji duñanayɓe lorraji ma poɗanayɓe nafaji haray ko honno woni dalil wondema wattaɓe siga teɓenwol ma garawol hara ko rentorgol ɗum noon woni fandare nden ko shirku haray ko hadis mo imrana bun husayn filli wondema nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqa min suf nulaaɗo ɓiino goɗɗo hari himo waɗi ka juuɗe makko garawol hara garawol ngol ko leengol moƴƴinira fa qala ma hadihi nulaaɗo ɓemaki ko honnum ni qala min alwahina oyɗugo ko lekki lo'ere koko haɗatamo lo'ugol wo so o nawi hara lo'ere nangatamo qala in ziha fa innaha la taziduka illa wahana nulaaɗo ɓe mbaki ittu ɗum e maɗa ɗum ɓeydetama si wona lo'ere fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada si a maayi hara ngol teɓewol ma ngol garawol no hoore maɗa haray a baletake abada on hadise ɗon de ko imam ahmadu fillimo haray dalil go kati holluɗo wondema ɗum ɗo de kay ko shirku haray ɗum ɗon de ino tawa e waɗangol ko wona allahu golle ɗe allahu hertori ɗum ko raful balayi rafihi ɗum noon ko allahu hertori allahu himo daali qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani allahu bi durrin hal hunna kasifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiya allahu alayhi yatawakkalu almutawakkilun ɗum noon ko allahu hertori hay goto kafa ɗum noon e allahu haray fiɓɓugol wondema ngol garawol ɗon de ma ngol teɓegol ɗon de sino wawi nafugol mo ɗoɗugol nafa ma dunugol lorra haray ko waɗagol goɗɗum ko wona allahu geɓalgol allahu hertori kuuɗe ɗe allahu hertori ino jeeya kadi shirku rububiya
aray talki hara e nder talki ɗin hara konnguɗi sirku hino toon ɗe inɗe majjaɗe e yewtereji ɗi ala mana hay fus ma hara kaatiɓe hino e muɗum hara ɗin talki hino waɗa ka junngo ma ka keeɗi ma wono photo sayhujo hino waɗa ka suudu on tigi ma ka oto on tigi hara on tigi hino fiɓi wondema ɗum ɗon de addanayimo cellal ma dujanayimo lorra ma pooɗanayimo nafa haray ɗum ɗon kadi hino jeeya e waɗalngol tana allahu golle e allahu hertude haray ɗum ɗon kadi hino jeeya e sirku rububiya hino jeeya kadi e sirku rububiya aadaji goɗɗi marɗen ka meɗen wono innugol jooni on tigi heɓaali ɓiɗɗo gorko on tigi innitira ɓiɗɗo mum jiwo inde gorko fi innugol ɗum ɗon de wallaymo heɓugol gorko haray ɗum ɗon de ko innugol wondema ɗum ɗon de hino mari doole wawa e ɗemo hokkugol ɓiɗɗo gorko ɗum ɗon kadi haray hino jeeya e sirku rububiya hino mum kadi aadaji goo kayɗi marɗen wono aaden mo jibinta si tawi hawri o tawama e denda bo ɗum hino waɗa e nokkeli men goo ɓe ƴettamo ɓe rokkamo ka ƴiiƴan damɓe hirtagil fi denda bo on e inna wondema ɗum ɗon e wallaymo fi heɓugol hurriya aray ɗum ɗon kadi hino jeeya e sirku rububiya hino mum kadi woɓɓe goo si tawi hawri ɓe heɓata ɓiɓɓe wuurayɓe ara ɓe wurdaka ɓe femba boobo maɓɓe on ɓe acca feccere e inna wondema ɗum ɗon e wallay boobo on no wuurira haray ɗum ɗon kadi hino jeeya e sirku rububiya haray ɗum ɗon fof ko piiji duwaɗen rentade haray hino jeeya kadi e sirku rububiya on ko ɓeynta kon attan jiimu ɗum ko tindinorgol koode ɗen haray imamu boukhariyu hino filli ka sahihu makko o maaki wondema qala qatadatu khalaqa allahu hadihi nnujum bi salas zinatun lissama wa rujuman lissayatin alamatin yahtadi biha faman ta'awwala fiha ghayra dhalik faqad akhfa wa adaa nasiba wa kallafa ma la ilma lah bi e maaki wondema qatadatu o maaki wondema allah ko tagi hani koode ɗen ko fii piiji tati haray ara nun ɗum ko fii koode ɗen yo wonan cuɗaari kammu ngun allah himo daari walla kadi zayyana sama dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin haray ihu ngara nun ko wonnugol ngol hara koode ɗen e cuɗaari wonande kammu ngun haray ƴiɗa ɗum ɗum koode ɗen ko ɗe willirteɗe sayatinuji ɗin si ɗi ƴawi ka kammu ɗi heɗagol malaikaɓe ɓen haray ko koode ɗen ɓe ƴettata kunte muɗum ɓe willo sayatuniji ɗin haray kadi ɓe huntata ɓunkun koode ɗen no wawi wonde mbandeji yimɓe ɓe wawita feewirgol ka yaaduji maɓɓe hari ɓaawo ɗo de hari ko ɗum noon yimɓe ɓen darata so tawi hawri hiɓe yaade fiwata ɓe majju haray kala basɗo e koode ɗen wona ɗum ɗo ɗe haray on tigi woofi haray on tigi defitike ko on tigi ala gandal e muɗum haray ino woodi fuɗɗuɓe ɓe wiya wondema mo jombi e dow lewru ɗo ɗe haray ko ni woniri haray hino moƴƴi ma moƴƴa ma mo yalti safari e ndu lewru ɗo ɗe ma nde ñalande ɗo ɗe haray ko ni wayiri haray no moƴƴi ma moƴƴa haray ɗum ɗon fof ino jeeya e sirku rububiya ino woodi kadi woɓɓe goo kadi hara si ɓe faala yahude voyage hara ɓe yaltay hara ɓe yiltitako hara ɓe waynotako hay gooto ɓe inna wondema ko ɗum noon ɓe renata ɓe ka yaadu maɓɓe haray ɗum ɗon fof ino jeeya winete kon sirku rububiya hay ɗum ɗon fof ko piiji ɗi duwaɗen rentagol haray hino jeeya kadi e sirku rububiyati on ko ɓeynata kon attafayyuru katinagol haray himɓe ɓen hino katinoɗa piiji boyi no woodi katinoɗayɓe colli no woodi katinoɗayɓe kulle façon boyi haray ono ɓen katinoɗayɓe colli ñande ɓe yahata ɓe yaltay ɓe emmina sonndu ɗum si sonndu ɗum yaari fundange ɓe inna laawol ngol hino feewi hannde si ndu yaari hirdange ɓe inna laawol ngol feewa hannde haray ɗum ɗon ɗe woni waɗalngol
kuuɗe ɗe Allah hertori tana makko aray ɗum ɗon kadi naati e sirku rububiyati o aray ko honɗum woni dalil wondema katinagol ko sirku aray ko hadise mo ibnu mas'ud filli hadise ko marfu wondema nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki appiyaratu sirkum e indi wondema katinagol ko sirku haray ko filli hadise on ko Abu Daoud wa imamu Tirmidhi ko ɓen noon ɓe filli hadise on hadise goo kadi ko ibnu Umar filli o maaki wondema nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki man raddatuhu piyara an haajatihi fakad asraka on mo katinagol ruttiga e haaju muɗum haray on jigi sirki mana on eɓɓuɗo waɗugol goɗɗum o yaha o katinora sondu eɓina sondu ɗum yaara firnange o firtira haaju makko on sabu ɗum nonde haray o sirki ma o katinora goɗɗum ngo ko waɗa sondu no woodi piiju goyi koyɓe ɓen woowi katinorgol haray on jigi firti pihon kum on jigi fellituno wadde sabu katinagol haray on jigi sirki haray ayno laaɗo ɓe maaki ɗum ɗon de sahabaɓe ɓen ɓe wii fama kaffaratu dhalik haray ko ɗum woni kaffara ɗum ɗonde ko honɗum on jigi watta fi montanede on junubu siko ko jigi waɗi ɗon de qala ɗum laaɗo ɓe maaki anta ɓuula ko nde wiyata allahumma la hayra illa hayruk wala tiyara illa tiyaruka wala ilaha gayruk haray hadise on ko imam ahmadu fillimo haray mi gaddi ɗo de geɓe seeɗa e sirku rububiyati on haray hiɗen feƴƴe kadi e sirku yowitiiɗo on e tawhidul uluhiyati on haray wono hollirɗen noon ko ɗum woni sirkul uluhiya haray ko ƴettugol dewal waɗana wona Allah subhanahu wa ta'ala haray hino e muɗum noddugol ko wona Allahu sabu du'a'u ko dewal Allahu subhanahu wa ta'ala himo daali wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati o noddiri ɗo de du'a'u on ibada hollugol wondema haray du'a'u ko ibada Allahu yamiri noddugol mo o noddiri noddugol mo ngol ibada si hollugol en wondema haray noddugol mo ngol no duwa wonandemo kanko ɗum ɓay mo yamiri yen waɗumo kanko tun ka dewe meɗen haɗay ka finde dalim hay fus hino mum kadi hadise sallllahu alayhi wa sallam aɓe maaki addu'a'u mukhul ibada haray du'a on woni buso dewal ngal haray du'a hino jeeya ko ɓuri mawnude e dewleji dewe ɗen haray dagota ko noddugol ko wona Allah subhanahu wa ta'ala dagota ko noddugol mayɓe wirniɓe dagota ko noddugol jinna haray hino woodi ayeji buy holluɗen harnugol noddugol ko wona Allah subhanahu wa ta'ala hino e muɗum Allahu ka o daali wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada haray ande wondema juulirde ɗe ko Allahu ɗe heerani wata on noddu e majje wondude Allahu hay gooto ma hay fus o daali kadi e aya goo fad'u llaha mukhlisina lahu ddin nodde Allahu hara kon laɓɓinan ɗo mo diina ɗo kadi o noddiri du'a on diina fi hollugol len wondem haray du'a on dewal haray ɗum ɗo fof hino tindini wondem haray hanaka noddede ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko du'a ɗo piiji ɗum fof hay gooto jeeya ittugol lorra kam ma poɗugol nafa ko wona kanko imo yamiri nulaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam yoɓe maako qul inni la amliku lakum darran wala rasada wi'u wondema mi jeyana on lorra mi jeyana on nafa ko peewal ɗo de ko nafa woni maana muɗum himo daali kadi e aya goo amman yujibu lmudtarra ida da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa al ard a ilahum ma Allah o ko Allah tum nulaaɗo kadi sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadise selluɗo innahu la yustakhafu bi innama yustakhafu billahi kabarani filli hadise o haray noon o noddugol ko wona Allahu haray yimɓe buyi
ino waawi yanugol e muɗum hay defte goɗɗe janngeten haray ine waawi hawrugol e siga muɗum wono ka Burda gimol makko goo ka o wi'i ya akramal halqi maali man aluudu bihi siwaaka hino noon nulaaɗo ɓe feƴƴiniino o duwaaka woolugol ɗum ɗo de ɓay haray woni ɗaɓɓirgol nulaaɗo ballal nulaaɗo noon ɓe feƴƴiniino ino mum kadi haray wono du'a o wirtotoɓe tijjani goo ko wiyata ya saykhana tijjani ya haysal qulub ama tara ma nahnu fihi min kurub haray kadi siga ɗi duwaji ɗo ɗi kadi no duwa accede ɓay haray woni ɗaɓɓirgol ballal sana allahu haray hiɗen duwa andude wondema si goɗɗo maayi haray hande kadi ko wurɓe ɓen nafatamo kanko o wata nafugol wurɓe ɓen wurɓe ɓen ino wawi waɗangol mo du'a hewtamo mais kanko o wawata nafugol hoore makko hande kadi o wawata nafugol goɗɗo goo haray ne duwa famugol ɗum noon de no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe tigiri heɓe du'aneede sen daari ka tayyaji meɗen hara hiɗen du'anade mo kanko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara e julgol e makko ko du'anagol mo kono kadi si sallijo gayni noddingol en janngi o duwaw ɗon de allahumma rabba hadihi da'wati tamma haa ka o lanni ɗude ɗum noon kadi ko du'anagol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon holli wondema ɓayɓe ma puri duwawu haray kamɓe kadi siɓe ma puri walliteede haray ɓe wawetake ɗaɓɓireede ballal allahu tun ɗaɓɓirte ballal hari sahabaɓe ɓen aɗo tayya on sar'ineede hari e innayno assalamu ala llahi min ibadih on tuma nulaaɗo wurti ɓe nulaaɗo makani ɓe wata on du'anu allahu wata on inno assalamu ala llahi min ibadih ko kanko woni salam o mafora du'aneede so tawi hawri mo maporno du'aneede harayɗo o ɗaɓɓitanoke ballal donc kala maporɗo du'aneede haray o ɗaɓɓirtake ballal ko allahu tuni mafora du'aneede haray luttuɓe ɓen fof mapori du'aneede haray hay goto ɗaɓɓirtake ballal ko wona allahu subhanahu wa taala awa kadi hino jeeya kadi e sirkul uluhiyati on haray noddugol ko wona allahu haray ɗum ɗon kadi hiɗen arta e mbowdiji meɗen sakitiɗi e nokkeeli gooka meɗen wono ɓe wirdotoɓe inɗe ɓe inna ko inɗe joltidiraɗe e misal wono ɓe wirdotoɓe ya ahamu saka ko halaw yasu ɓe inna wondema ɗum ko inde allahu ɗum noon kadi haray ko piijiɗi hannuɗe rentade haray ko sirkalngol allahu haray ko noddirgol mo inde ndo waɗana hoore makko en yiyata e hadise no laaɗo kaɓe maaki wondema allahu hino mari nde inde ko qur'ani en yiyata ko allahu innitori nde inde haray ko honnu enen suufirten innugol mo inde nde o inditaaki nde annabajo makko noddirali mo haray ɗen duwa rentagol e ɗi piiji ɗo fof kono noon kadi sino woodi deftoyi hara waaqiya hino e makko inna koye du'aul fawzil azim kono yasin kadi hara hino e makkoy so naari du'aaji woɗɗi toon ɗin haray noddugo rawhaniyanko hino e muɗum wono e misal inna ya rawfa ya ilu a hisni haray ɗum ɗon kadi ko ɗaɓɓirgol ballal ko wona allahu haray siga ɗin piiji ɗon ɗi fof ɗi duwa rentade andi wonde en waɗi ɗum haray en yani e sirku rububiya e sirku uluhiyati mi innayno haray hino jeeya kadi e sirkul uluhiyati on hirsangol hi ɗattorgol hara on tigi ko hirsani ko tana allahu subhanahu wa ta'ala amma hirsugol fi ñamugol ɗum noon wona dewal mais hirsugol fi ɓattorgol ɗum noon haray ko dewal wono hirsugol layyaji ɗin ma hadiyu on ma wono hirsugol fi denda bo ma sadaka ɗum ɗon haray ko hirsugol fi dewal haray ɗum noon de hino duwa wonde hara ko hertinana ɗum allahu wono allahu daaliri noon qul inna salati wa nuski wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin wiiw wondema julde an nden ko nulaaɗo ɓe yamiri e kirsal an kadana komi hirsata kon e gurdal andan e mayde an nden ko hertani ɗum allahu jeyɗo windereji ɗin la sharika lahu ko fiɗiɗo ala e makko e muɗum wa bidhalika umirta ko ɗum yamira ino jeeya kadi dalil goo kadi taw daali ɗon ne fa salli li rabbika wanhar juulan joomi maɗa o cinkidiri julde nden e hirsugol ngol wanhar boroɗa mana hirsa
ɗum ɗon kadi aray hino hoddira li rabbika ko ɓayli rabbika on ardike fi o tawno fillitagol ko ɗon kadi o fillito sinon haray ay kañum hino li rabbika on hino yawiti e muɗum haray ɗum ɗon holli wondema no woniri noon jagotako nde on tigi juulana si wona allahu haray jagotako kadi nde on tigi hirsana hara ko hirsugol fi ɓattorgol goɗɗum si wona hara ko allahu on tigi hirsani on tigi hirsanta ƙaburuji innugol wondema no yaade waɗa sadaka ka waliyujo surra inna wondema ɗum ɗon wallaymo fi hundugol haajuji makko ɗi haray woni sirku haray on tigi hirsanta jinna wano on tigi no hottude e suudu on tigi inna haray jinnaji hino on nokku ɗon de joni il faut o hibba ƴiiƴan e jinnaji ɗin wona tampinɗo ka suudu makko haray woni hirsangol goɗɗum ko wona allah ma on tigi hino ƴettude koloyru ɗum ɗon kadi hino woodi ka meɗen wiyanna ronka yaltude jasaɓe ɓen inna he il faut waɗon ƴiiƴa ma ɗum jeɗɗa yaldata hirson on andi haray on hirsani ɗon kadi ko wona allahu haray ɗum ɗon kadi woni sirkul uluhiyya ko wono noon kadi wonɓe ɓen ka fuutaji ɓe yayi soppuru fitare teɗude ɓe inna wondema haray fitare nden hino hoɗa jinnaji hino e muɗum ɓe inna fi ittugol su'un il faut ɓe hirsa ƴiiƴan ɗum ɗon kadi haray woni hirsangol ko wona allahu haray sirku hino e muɗum wono noon kadi aaden yaha eɗo yiide e ndurejo ma e karmakojo baapini on innamo wondema haray ɗe ɗowa ittude sadaka ɗe ɗowa hirsugol baali wawgil ni e gertogal ba'ungal ni on tuma yaha ittoya ɗum haray ɗum noon kadi woni hirsangol ko wona allahu hay on ndurejo ma on karmakojo baapini ko jinda o woni e golliɗo haray sa hirti ko yamirma kon haray a hirsani jinda e rawhaniyanko haray a woni sirkuɗo ay haray a kafidi e dewal ma ngal ko wona allahu subhanahu wa ta'ala haray hino jeeya kadi e sirkul uluhiyati on toftagol karmakoɓe e lamɓe e dagingol ko allahu harmini ma harmidol ko allahu dagini ma waylugo sariya allah on allahu subhanahu wa ta'ala himo daali ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam jogiti ka karmakoɓe maɓɓe ɓen e rewayɓe maɓɓe ɓen reweteɗi gaay allahu ko waya ɗo ɗe jippi hawrodirno hari o sahabajo wiyeteɗo adiyu bun hatim onon hari ko chrétien jo hari himo gonɗini ko arata o tawi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino janngude o aya ɗo ɗe ɗum o inni nulaaɗo ya rasulallahi ma na'budu min rewataɓe ɗi min ala rewde karmakoɓe amen ɓe on tuma nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam innimo alaysa yuhilluna lakum ma harrama allahu fatuhillunahu yara ala jaginangol on ko allahu harmini jaginon koɓe jagini kon wa yuharrimuna ma ahalla allahu fatuharrimunahu ɓe harminanan ko allahu jagini harminon ɗum qala bala on inni di ko non woniri nulaaɗo ɓe harminana e men ko allahu dagini min harmina menen kadi ɓe daginana e men ko allahu harmini min dagina menen kadi qala nulaaɗo ɓe maaki wa tilka ibadatuhum ha ko ɗum woni rewgol ɓe ɗo ɗe en ii nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko firiri jogitagol karmakoɓe a yahudankoɓe ɓen ma chrétien ɓe ɓen ma reweɓe maɓɓe ɓen reweteɗi o waɗali mana muɗum sujjangol ɓe o waɗi mana muɗum ko ɗoftagol ɓe e waylugo sariya allah on haray kala ɗoftiɗo ɓe e muɗum haray o jogitike ɓe comme kafiduɓe e allahu ka sar'ingol ɗum noon kadi haray hino jiya e sirku mawɗo on haray ay allahu hino ɓeyditi yeeso ɗon de wa ma umiru illa li yabudu ilahan wahida kono noon kadi ka o daali ɗon de wa in ata'tumuhum innakum la musrikun hino mum kadi allahu ka o daali ɗon de am lahum suraka'u sara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi llah kaara hiɓe mari kafidiɗi hiɓe kafidi e allahu hara hiɗi sar'inanaɓe diina ko allahu yamira hara on ɗokkiɗo lamɓe ɓen waylugo sariya allah on wono dagingol zina e ko wona ɗum
ma innugol wondema l'islamu nun ba ko woni kon gewal gorko on ko heɓe suddiɓe ɗiɗo o inni wondema il faut o songa ɗum noon de aray o wayli saria Allah on aray o tawama e ɓe sirkuɓe siga o sirkuɗoɗe ko wonno noon kadi dagota ko ɗoftagol karmakoɓe ɓen si ɓe daguindanima ko allahu harmini sa ɓe harmini ko allahu dagini haray hayɓe karmakoɓe ɓe anduɗen feƴƴuɓe si tawi hawri e yi konngol maɓɓe lutondirgol e hadise selluɗo haray hadise on jokkiɗen kamɓe fof ɓe inni wondema si tawi hawri on iyi hadise selluɗo luutiɗo konngol angol haray ko ɗum on ɗo woni konngol angol jokki haray jokki hadise on haray hino wawi wonde ko ɓay hadise on hewtanoɓe ma hara hadise on hewtirnoɓe bi tariqin daifin hara ɓe wawata no tuginagol e hadise on ɓay noon an haray hadise on hewtirima no selliri haray a duwa jokkugol hadise on haray a waka innugol a lutta e konngol imamujo o so tawi hawri a yi hadise selluɗo e haray ɗaɓitugol gonga on woni fandare men haray hino jeeya kadi e noneji e sirku haray noon o façon o sirku ɗo mo wawi moɓude haray noneji ɗiɗi haray o wona e sirku rububiya e sirku uluhiyati on fof ɗum haray ko sihir on ko bileyagal ngal ayi bileyagal ngal haray hino e muɗum waɗangol kuuɗe ɗe allahu hertori tana allahu haray hino e mum kadi waɗangol golle dewal ko wona allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi haray mbileyagal ngal kay hino jeeya e sirku ɓurɗo mawnude haray noon ko honno woni mbileyagal karmakoɓe ɓen hino ini mbileyagal hino sedditi pekke ɗiɗi no woodi mbileyagal waylugol goɗɗum ono e misal goɗɗo waɗay ɗo laɗɗe ka hunduko muɗum ma ka kine muɗum hara kono ka kene alamo e barmingo ma o naata e hiite hara ka kene hiite ngen alamo e sunnugol siga ɗin piiji hawni haray ɗum noon de hino jeeya e mbileyagal haray kay dow ne ɗiɗaɓo on ko tooraji ma kaatiɓe ma piɓe hara ɗum hino wawi battingol e ɓernde mbilɗaɗo o battina e ɓandu makko ndun hiɗinamo ko hiɗano ma añinamo ko hiɗuno ma nawninamo ma waramo haray ɗum noon kadi ko konta ɗum e mbileyagal haray ko honɗum woni dalil men on wondema mbileyagal ko sirku ko feeru haray koka allah o sifanino en e annabi sulaymana daali wattaba uma tatlu sayatinu ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu en andi wondema fowɗo annabi sulaymana alayhi salam sakitino wondema jinnaji ɗin hiɗi andi ko wirni on tuma annabijo on sulayman o jatti defte jinnaji ɗin ko ɓiɓɓarɗo ko hoore batindiyagal o ari o iri ɗum e ley jullere makko o inni kala mo mi nani e onon jinnaji ɗin hino inna hino andi ko wirdi mi taƴaymo hoore nde on tuma ɗaccitiɓigol ɗum e woni ha o feƴƴini yeɓitiɗon seeɗa yimɓe marnoɓe ɓe galdal sellugal lanni andunoɓe ɓen annabi souleymana tigri feƴƴi on tuma jinnaru suuri suura neɗɗo ndu ari ndu hiidi e banu israilaji ndu inni e hara on faalaki mi tindi on e keye mawɗo ɓe inni hi eɗen faala ndu inni awa nan andi ka yawton jason heɓon keye mawɗo moƴƴa ndu yahi ndu holli ɓe kalnade souleymana irruno ɗon e baadinuji maɓɓe ɗin ndu martiti siita wiye wondema ko kayru ukkitonɗe hara ɓe anndani ndu martiti ndu yehi ndu dari feere on tuma ɓe jati ɓe yaltini ko annabi souleymana irruɗo kon on tuma ndu inni awa ko ɗum ɗo waɗi annabi souleymana wonno gollitede ko ɗum wanno ha o laami ɗi piiji ɗo fof hari na o annabajo on tuma banu israila ƴetti ɗum ɗum kadi woni e gollitirgol ɗum ko ɗum allahu woni e sifanagol o ngaya ɗon de allahu noon fi laɓɓingol annabi souleymana koɓe innuno kon wondema harimo wadde bileyagal o innali wondema annabi souleymana waɗali bileyagal ko daali wa ma kafara souleymanu annabi souleymana yeddaali ɗum noon holli wondema kala waɗɗo bileyagal haray on tigui yeddi haray
haray kadi ko honɗum holli wondema waɗay ɗo himɓe weldunoɓe haɓa haray ko mbila yaagal ko tawde allahu hino daali fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawji hari noon o yewti en waddema ko fimbila yaagal haray noon ka woni ɗon de serdugol hakkude neɗɗo e ɓengu muɗum mbila yaagal haray kono noon kadi weldintingol ɓe haray ɗum no kadi ko mbila yaagal haray ɓe yahayɓe hiida e karmakojo e innugol wona e baata ma waddidirgol siina maɓɓe e moodi muɗum ma yahayɓe ka karmakoɓe baatini ma ka bileɓe fi gerugol goɗɗo haray yo ɓe anndu wondema ɓe faggiti ɗon de junubu ɓurɗo mawnude junubaji ɗi haray ko honɗum woni dalil wondema en golɗiraɓe mbileyagal fi bonnugol ɓanndu goɗɗo ma haqqille goɗɗo hiɓa nawnaare on tigi ma waramo mbileyagal koko allahu daali ɗon de wa ma hum bi darina bihi min ahadin illa bi isnillahi ɗum ɗon ɓe holli wondema haray en lolira e ɓe tiga ɗin piiji ɗon de haray kamɓe kadi ko waɗayɓe mbileyagal haray kadi woodi dalilaji goo ka sunna holluɗi wondema mbileyagal ko sirku ɗum ko hadise mo abou hurayra radiallahu anhu filli marfu'a wondema nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki man aqada uqdatan thumma nafasa fihi faqad tasahhara wa man tasahhara faqad asrak ɓe maaki on fiɓuɗo finde o tutti e mayre haray o waɗi mbileyagal kala waɗɗo mbileyagal haray on tigi sirɗi haray hadise on imamu nasa'i fillimo hino mum kadi hadise goo kadi ɗum laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirk ɓe maaki tooraaji ko ɗum woni tooraaji mana ko yewtereeji haɗa ɗi ala mana e haala wo haala ma hara inde jinna e rawhaniyanko hino waɗa e muɗum wattama'ima e ɗalki wattiwalata ko waɗete fi weldigal ko ɗum woni attiwalata koko waɗte fi haɓuɓe weldigal sirku haray ɗum ko sirku haray kala waɗɗo si kadi piiji ɗo de haray on tigi yo anndu wondema himo yani e sirku mawɗo o haray ko yo geru o rento e muɗum hara o duumaki e muɗum haray tanke on tigi ma yaali haray allahu hino uddanimo dambugal tuububuye on haray haray hiɗen yiltito ɓangina seeɗa ka duwawu haray hiɗen duwa anndude wondema ka duwaji meɗen ko duwaɗen noddude ko allah subhanahu wa ta'ala e duwa jillugol e noddugol tana makko hay fus si en ndaari ka qur'ani hara en yiyata hay nokku du'a'u ka goɗɗo noddi harana allah subhanahu wa ta'ala du'aji woni ɗin ka qur'ani fof haray si en ndaari en taway ko honnum woni wasila on ko golleji moƴƴi kon tigi waɗi kon sen ƴetti kono o aya ɗo de rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasula faktubuna ma'a shahidin ɓe ardini golleji moƴƴi ko ɓe waɗi kon ɓe inni rabbana amanna bima anzalta min goɗɗini ko jippinɗa kon wattaba'ana rasula min jokkinula ɗon sabu ɗi golleji moƴƴi ɗimen waɗi ɗo de mi yettorima ɗi ɗi faktubuna ma'a shahidina windumen wondude e seeditiɓe ɓen rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar en ndaari duwaji woni ɗi ka ɓurani fof en taway haray ko woni wasila mo himɓe ɓe yettortan allah ko golleji moƴƴi ɓe waɗi ɗin annabi ibrahima kanko kadi ko du'ino fi zurriya makko on ko honnum wattorno ko innugol askantu min zurriyati bi waadin gayri di zar'i o ardini golle moƴƴe ko waɗi kon yottori ɗum no allahu fi taragol allahu ko faala ko hara enen kadi en duwa jokkude sunna annabaɓe ɓen e sunna dulaaɗo men on e ko windi kon e deftere allahu subhanahu wa ta'ala ɓen yi duwa hay fus ala ka qur'ani hara duwa on ko yottorgol waliyajo ma ade moƴƴuɗo annabajo fof haray
ko toragol allahu hara innaali bakoray goɗɗo goo yen ndaari allahu daali ɗon ɗe fa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib hollugol wondema haray a duwaka bakkorgol goɗɗo fiyotagol allahu ɗon ɗe ko innaali ka ɓul ko inni fa inni qarib o waɗi direct si en ndaari e ayede goo juɓɓorde siga ɗum ɗon ɗe wono o daal ɗon ɗe weesal wona kaani ruuhu ɓulir ruuhu ɗon ɗe mo indi ɓulir ruuhu hara ko ɗum laaɗo yottinta meeɗaade o waɗaali hara ko ɗum laaɗo innete yo wi'u o wowli direct kanko subhanahu wa taala fi hollugol wondema haray siɗen duwa toragol allahu haray en innu en rewra e goɗɗo goo haray en noddumo kanko allahu direct haray en naali en mbaɓora e goɗɗo goo haray noone tataɓo on e sirkuji ɗin haray ko sirkangol allahu ka inɗe makko e ka sifaji makko haray ɗum ɗonne ko nodditagol e misal wono andugol ko wirdi haray kala innuɗo wondema hino wawi andugol ko wirdi haray o waɗi hoore makko kafijuɗo e allahu e hunde nde allahu hertude ɗum ko andugol ko wirdi o gonɗinimo kadi wondema himo andi ko wirdi haray kan kadi o kafindinni goɗɗum e allahu haray hino woodi yoga e meeɗen yahayɓe ƴiiɗa e ndureɓe so tawi hawriɓe wujjama ma goɗɗum majjiriɓe maray ɓe ɗikiɓe faalayi yahugol yaadu maray ɓe faala jombuɗe e ko nandirta e muɗum yaaɓe hiida e karmakojo darayɗo ndurejo ma ndurejo darayɗo ɓe inna wondema on yo daratɓe fi ɓe andu so tawi hawri ɗum ɗo de hino moƴƴani ɓe haray no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki wondema banɗata kahina fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin mo ari ndurejo o gonɗinimo ko wi'i kon ko woni ndurejo ko innaɗo hino andi ko wirni haray on tigi yeddi deftere jippinande nden hoore no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi hawri o yeehi o yiidi e ndaarowo kono hara o gonɗinaalimo o hoolaaki ndaarowo on ko wii kon haray wonay balɗe 40 julde makko ɗe jaɓetaake si tawi hawri noon o gonɗiniimo haray ɗum ɗon de o woni haray yaltuɗo diina kan ata heɓay haray o waɗi sirku mawɗo haray hay nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu hino yamiri ɓe ɓe maako wondema kamɓe tigiri ɓe annda ko wirdi allahu hino daari walaw kuntu alamu lhayba lastaktartu min alhayri wa ma massani assuu si wonno an anndi ko wirndi mi nuɗɗortono moƴƴere bone hoppatano ko lan ɓay haray siɗa anndi ko wirni haray ɗaɓay adintinnugol piiji ɗi wono e misal so hawri siɗa anndi wondema si a jombi o ɗoɗe o suddiɗo ɗoɗe haray on fottata haray o heɓantama ɓiɓɓe ko faalaɗa kon haray a jombatamo ma siɗa anndi wondema sa yahi e ndi leydi ɗoɗe haray artike ma on heɓtako e ɓayri haray a yahata ibnu abbas e firgol o aya ɗoɗe himo maaki wondema ko woni mana muɗum ko innugol nulaaɗo so tawi hawri hiɓe annduno ko wirni alayhi salatu wassalam haray hiɓe waawuno kono soodugol goɗɗum ko ɓe anndi wondema sattoyay yeeso ɓe sooda ɓe mara kala ñannde sattoyo ɓe yeeyita ma si ɓe anndi o suddiɗo ɗo ɓe heɓanayi ɓe ɓiɓɓe worɓe kelɗay ɓe ɓe resa mo si tawi hawri hiɓe anndi wondema o ɗoɗe heɓantaɓe ɓiɓɓe worɓe ma rewɓe ko ɓe faalaako ɓe resaali on tigi ɓay haray annduɗo ko wirni hino mbaawi adintinnugol piiji ɗin haray tawi hawri no ɓurɗo moƴƴude dagefa ngon annda ko wirni haray hay gooto duwaaka innugol wondema hino mari ganndal ko wirni haray hino e mum kadi dalil goo holluɗo wondema haray hay gooto anndata ko wirni allahu subhanahu wa taala kawnaami ɗon de wa ma kana allahu liyutliyakum ala alghaybi walakinna allah yajtabi min rusulihi man yasha eɗen anndi o waya ɗoɗe ko o jippii ko batte gere uhudi ɗen e nder ɗen hare ɗon ɗe jurɓe ɓen heɓano e muɗum moƴƴa heɓino
sahabaji 70 sahidinnaɓe jihadi o allahu yo aya ɗo de o addi hikma ko honɗum haray siga ɗin piiji ɗon ɗo wawata heɓugol julɓe ɓe ko indi ko ɓay haray o andinta en ko wirndi o wawata en andingol won joni so yi goɗɗo haray jangga e ɓerde makko ndi andin koye hawri ko gonɗinɗo e gonga ma ko nafiqijo haray fi sendindirgol nafiqiɓe ɓen e gonɗinɓe ɓen haɗa il faut waɗana en mandeji e andiren ɓay o wata en andingol ko wirndi wono siga ɗen hare ɗon ɗe ɓayi e nder ɗen hare ɗon ɗe nafiqiɓe ɓen ɓe sikkude wondema julɓe ɓen foolama fi l'islam lanni ɓe feññino keferu maɓɓe ngun ɗum ɗon waɗi ha hakkude julɓe ɓen e keferɓe ɓen hakkude maɓɓe laaɓi julɓe ɓen laaɓi wondema ko ɓeɗo woni julɓe ɓen nafiqiɓe ɓen laaɓi wondema ɓeɗo de wonaɓe julɓe tigui koɓe nafiqiɓe o daali ɓeydi si ɗon de walakin allah yajtabi min rusulihi man yasa kono allahu hino suɓo waɗa nulaaɓe makko ɓen ɓe o faala o andina ɓe yogay ko wirni seeɗa fi ɗum ɗon yo wonan ɓe seede fi gonɗugol maɓɓe ngol haray ko nulaaɓe ɓen ɗum ɓoytintinde ɓen ɗon kadi haray ko fi ɗum ɗon yo wonan ɓe hujja tabintinnuɗo nulal maɓɓe ngal ɓoytintinnaali waliujo kas faaɗo ɓoytintinnaali inneteeɗo ɓutubu ɓoytintinnaali ndureejo hay gooto haray ko ɗum si goɗɗo indew hino anndi ko wirni haray o taw hoolo mo waray o taw gonɗin mo o taw yahu ɗaɓɓiron mo haaju fi yo yewtu on o satani o haray ɗum ɗon de hay gooto maraagi gandal ɗon de ko allahu hertoringal gandal ɗon de ɗum o daali kadi e aya goo alimul haybi fala yudhiru ala haybihi ahada illa man irtada min rasul haray ko annduɗo ko wirndi haray o ƴellintinata e ko wirdi kon hay e goto si wonamo o wela o waɗi nulaaɗo haray so welama goɗɗo waɗimo nulaaɗo haray himo andina mo joga e ko wirni fi ɗum ɗo yo wondan mo seede gonɗugol makko ngol haray e yewti ɗo ɗiɗi buy en wata yewtugol keɓe ɗen fof haray ko fi ɗum haray ɗen wasodira haray yiltitagol e defte tawhidi ɗen geren jangen tawhidi on heɓen tawhidi selluɗo ayen iyi wondema haray ko ɗum noon de woni sartifi golleji men ɗin ɓe jaɓe haray se ƴetti deftere nde buye meɗen jangi lahbari ko ɗum o artori ko inni wondema awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imani haɗay ko atti waɗɗagol helli faaɗo ko sellingo limanako makko ngun so tawi hawri limanako ma ngun selli ko yeeso ɗum noon nde ɗaɓɓata andugol ko honno sellinirta farillaji toɗɗiɗima ɗin wonno tottugol julde wonno laɓɓinagol wonno hajjugol wawno ittugol jakka haray ko ɓay ɗum noon de hino conditionni heɓugol tawhidi laaɓo ɗon so tawi hawri tawhidi on laaɓaali haray ɗum ɗon fof haray wawata nafugol ma haray golle ɗen wawoytama nafude ñande darngal haray hiɗen timminira hollugol sartiji timmayɗi ɗin fi golle ɗen yo jaɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala haray sarti arano on ko sartiji tati koyo wonu hara mbiɗa golla golle ɗen hara hiɗa hisi e sirku so tawi hawri hiɗa jilli e sirku haray andu wondema golle ɗen e ɗakoytama haray sarti ɗiɗaɓo on koyo wonu hara golle ɗen hara yiingo ala e majje ɓay nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe makani en hadise innama al amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa haray golleji ɗin ko saabu annuyeji ɗin mana kala golle ɗe waɗɗa haray hino woodi annuye waɗɗo ha waɗɗa golle ɗen si tawi hawri hiɗa janngude ɓurɗani hara ko woni fandare ma ndin ko fi himɓe ɓe yo mante inna heɗa welidande haray ko ɗum noon wonoyta geɓal ma ngal hay ɓoyta joddi ɗum noon de ñande dangal si tawi hawri hiɗa ittude sadaka hara ko woni fandare ma ndin ko yimɓe ɓen yo mante ɓe inda wondema ko a okkowo ko a betejo aray andu ko ɗum noon de woodanma on sadaka ɗon de ñande dangal hay allahu maranama geɓal fi muɗum so tawi hawri noon ko wonha waɗanɓe ɗimpiji ɗon de ko fi allahu yo welema fi allahu yo yoɓite joddi muɗum ñande woni hay goto ala renowo kona kanko aray ɗum noon de a nasitoray ɗum noon de ara yo allahu waɗu en tabituɓe e diina makko kan yo allahu okkuɗi tawhidi selluɗo yo allahu wallu en no tabitiren e sunna makko on ara ko ɗum woni tataɓo meƴƴituno
tindingol on sakki ɗumde haɗay ko wonugol kadi haɗa golle ɗen ko horonde e sababa mana haɗa ko golle ɗe nulaaɗo yamiri sallllahu alayhi wa sallam ma ɗe ɓurani on yamiri harana golle ɗe on tigi fuɗɗani hoore muɗum si tawi hawri on tigi fuɗɗani hoore muɗum golle ɗe nulaaɗo yamirali haray on tigi yo andu wondema ɗum onde kadi haray ko heɓoyta joddi muɗum haray tigi ɗin fiiji ɗon kadi en dowa rentade ɓay nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddum mo golli golle hara yamiroɗe amin ala e golle ɗen haɗa golle ɗen ko ruppiteɗe haray o hadisi arɗo wondema mo fuɗɗi sunna moƴƴo on tigi heɓay baraji kala waɗɗon sunna ɗon de haray wona dey sintuɗo sunna haray ɗum ɗon de ko sunna mana mutnoɗo ɗon bange ɗon de kono sunna on hara ko sunna marɗo lasli muɗum mo nuraɗo yamirno ama ɓurani on yamiri kono hara bange ndi leydi ɗon de hara o mutino hara noon o wurnita sunna on haray ko on ɗon de inna ɗum noon de wona sincuɗo sunna mo alano hara nulaɗo yamirano ngal dewal ɗon de haray aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin haray ɗen homba ɗo ɗe yewtere nde so tawi hawri hino woodi ɓeydi tayɓe haray min tonniti on yewtere nde ma tawri question ji hino woodi assalamu aleykum wa rahmatullah amin Allah yo ko ɗum wontude nam ɗum wawi wadde wono 30 minutes hawri hino hawri inchallah way réseau ngaɗa e moƴƴa inchallah on jarama alhamdulillah amin kamɓe en fof baraji ɗum naam haray kankoɓe ɓen hino fotti wondema dawnorgol ɓurrani on ma nafitorgol ɓurrani on haray ɗum noon de haray hay fof ko boni ala e muɗum so tawi hawri ko moccitagol ma wono moccugol e ndiyam haray ko ɓe lowtodiri ko so tawi hawri ko windugol ka windugol ɗon haray wono windugol nafini ɗon haray wono ibnu taymiya ibnul qayyim e wono imamu shafi'i kamɓe hiɓe yaari wondema haray ɗum ɗon kadi hino dagi e haray ko daɗol allah subhanahu wa ta'ala amma imamu ahmad e imamu malik ɓe indi haray so tawi hawri on tigi nawnino hara ko ñawdagol haray hino dagi amma noon soko innugol joni prévenay hara on tigi nawnali taw inna haray gollidiray fi haɗugol hara nawnali ini kamɓe haray dagaki ɓe ko ɓuuri sellude haray ko hino selli haray salamu aleykum naam haray kono hollirɗen noon kala ko woni hara ko hirsugol litta arrubi haray ɗum noon de dewal kontete waɗangol ɗum noon de ko wona allahu haray naati ka sirkul uluhiya haray woni waɗangol kuuɗe dewal tana allah haray ɗum noon ne ko piiji ɗi waɗen rentagol haray haray ko ɓuri kon haray ko woni fandare nde ko innugol jinna hin hoɗi e nokkure nden hara ko gerugol hiɓɓalngol ɗi ƴiiƴan fi hara lorra majji o hewtali on tigi haray ɗum ɗon nde haray woni sirkul uluhiya haray ko jeeya e sirkuji mawɗi ɗin haray ko fi ko duwaɗen rentagol haray amin allah hokku e mbaraji ɗi inchallah on jarama wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama amin allah yokku en hen fof inchallah naam haray o sujjata haray o sujjata haray so tawi hawri hino woodi ɗi o hunji haray ko ɓuranimo moƴƴugol koyo janngu ɗi o hunji ɗin haray so tawi hawri ala ko hunji so fonta deftere nden so tawi hawri no woodi ko hunji haray ko ƴettu ɗi o hunji ɗin haray ko ɗum noon ɓuri moƴƴude haray so tawi hawri to ɓay fo haray ko ɓurrani haray ɗum jarama amin allah yoɓo hen fof wa aleykum salam wa rahmatullah haray won hollirɗen noon haray hino woodi karnokoɓe yaakodaɓe daguinɓe nasi wono ibnul qayyim ibnu taymiya wono imamu shafi ɓe fof hiɓe dagini nasi so tawi hawri hara ko ɓurani tun winda e nasi kin haray ko woodi lundiɓe ɗum noon de ko wono imamu malik e imamu ahmad en noon kadi ɓe lundaki few ko ɓe inni ko so tawi hawri
ko keɓengol hara nawnare nde heɓaali on tigi e misal on tigi inna winde nati fiino rentora hara nawnare heɓaali ɗum hara ɗon ɓe kamɓe hiɓe harmini amma so hawri nawnare nden heɓi on tigi haray jawnolngol ɓurani on foti ko moccitagol ma ko moccugol e ndiyan yaraɗan ma ko windugol ɓurani on waɗa nafi haray ɓe jagini kamɓe kadi ɗum noon de haray ko ɗum noon nde woni ko ɓuri e sellude kon haray nam haray ɗum noon de ko ɗum woni ñawori muɗum haray won hollirta noon taw e won hara ko ɓurani on ko ɗum ɗon woni sarti arano ara on tigi ko yo anndu wondema karmo ko ɗon wona mbileejo ara ko ɓurani on tigi windata aray ɗum noon ko sarti arano on aray ka sarti ɗiɗa on kadi koye won hara karmogol ɗon hara wona yeeƴayɗo duwa o mum o mana hara ɗa hottotoɗo coggu so hawri a toɗike mo du'a o waɗanima nafi e mana a okkorimo hara kono o hottanakima coggu haray ɗum ɗum hino tagi amma noon so hawri o hottoto coggu ɓay haray ɗum noon haray woni yeeyugol ko jeeya jabagol duwa o o jeeya ɗum noon ko allahu jeeyi ɗum noon ko allahu andi so jaboto ko noon ɗa ko ma sew jabotako haray hottagol coggu ɗum noon haray ɗum noon dagotako amma so hawri on tigi hottaki a itti e faale maɗa a okkimo haray ɗum noon hara manamo haray an kadi so hawri on hollirɗa ɗon himo respecti ɗin sartiji taade haray ɗum ɗon an kadi haray no daganima haray inchallah nam haray ɓeɗita ɗon kadi batte ko oustage mbake ɗo de haray no woodi ɓayɗode haray en woola e jawoje ɗen haray so hawri on tigi huɓɓitike wondema ko ɓurani on tigi woni e windude haray wona o moƴƴin hisnul muslim o moƴƴini deftere mo nde o inni al ilaju bil kitabi wa sunna hara hay nder deftere ɗo tigi mo dagini kono gollitorgol gasi so hawri on tigi andi huɓɓitike wondema haray ko ɓurani tum winda ɗum jillaka e muɗum haray ko ɗum falano ɓeyditugol haray assalamu aleykum kadi mi aranande fuy waaleykum salam wa rahmatullah inchallah alhamdulillah no hayti seeɗa alhamdulillah waaleykum salam wa rahmatullah inchallah alhamdulillah ni ko Lille mi woni inchallah haray ɗam wawi jolnugol o numéro o haray ko 06 58 41 16 18 inchallah ok no ala ala amin waaleykum salam wa rahmatullah waɗo ɗo no laaɓi acciti laaɓude inchallah alhamdulillah no hayti seeɗa amin Allah yoɓoni en fof nam ɗum noon kadi ala dalil ka diina ala dalil ka diina haray hay fof holla wondema si goɗɗo hoyɗi hiɗa itta sadaka wondema ɗa ɗo aytugol on sadaka ɗon de ala dalil ka diina inchallah ok haray lam wawi hoɗugol hollital gotal haray mine waɗa ɗo ɗe darsuji haray ɗin darsuji ɗon de yimɓeɓe no mbawi ɗi hendagol ka site wiyeteɗo guineculture.com asa ok ɗo wawi yettingol fi mum haray inchallah awa haray on site ɗon de haray façon darsuji boyi hino ka site toon de haray ko namin toon woni waɗugol darsuji ɗin haray no woodi kadi ceernoɓe meɗen wiyeteɓe ceerno Dawouda wonɓe Lagine ɓen noon hino waɗa darsuji toon boyti ka site ɗon kay haray hino woodi darsuji nahaw hino woodi tawhid hino woodi tafsir hino woodi fiqh hino woodi sira haray yimɓeɓe no wawi ƴewude site toon ko guineculture.com haray so hawri on wawali hendagol audio ji ɗin haray ko ɓay on téléchargeali flash player haray ɗon wawi télécharge ko ɗon application ɗon de haray ɗum ɗon on waway hendagol audio ji ɗin heɗo ɗon darsuji ɗin haray ko ɗum falano hollitugol waaleykum salam wa rahmatullahi ma hayti seeɗa ko 06 58 41 16 18 non jarama boy waaleykum salam wa rahmatullah ala laaɓude joni ɗo waɗa noddutugol aɗa ka numéro an kadi hawri hara ko no France ɗo ɗum 06 58 41 16 18 awa haray yo allahu yoɓɓen ko ɓuri moƴƴude yo allahu woɗɓen garantoɓe dina makko kan allahu okkora e moƴƴere makko ni aduna e lahara yo allahu fewnagen zuriyaji men ɗin
okkora e moƴƴere makko nin aduna ila akhira wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin inchallah ara meɗen hiro ɓe nguri nin fof amin Allah yoɓɓen ko ɓuri moƴƴuɗo noon kadi ko jokkuɗon ko jarama bi assalamu aleykum ko wattama e alkamtaɓe ɗum joni donc kadi haray ko à partir de 21h30 nder parion ene ɓe naati o welli ko hakkude ɗon ɗo ɓe naate haray ko mattino ɗiɗi naate